Kecengsi kardom kadukawi karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara to ana panstame la pen pini nali tomhana ki wan pi labangki Karbi Anglong autonomous council hin pen kapiklang pon avreng warsai aputhak se nang wan pi lo kopi avreng warsai ma kon ana pu sabi vacancy se doma ke planning ji koson ma la so details ma tiklar daga lam labangki kai ke son nalitum la so video long si thek pon long ikpo nalitum la so YouTube channel na anta subscribe kelang pulte subscribe ikon la pen videos ta nalitum share pon ikon tan de non pathiek pen lang ponona la pen chi than ponona tang de non pathiek pen chi than pon lonang la pen lang pon lonang kopia wareng war sai ma la pen screen along nalitum thek pon long exi nili long do advertisement alus ta mini li la so advertisement allo kilong stamil unclaro e stame nili bori ponik pon alitum han da ke to ana sonang pachini ikthai je phan Kitcheng sinalitum dak thek pon long ji the office of the additional chief engineer PHE mate Karbi Anglong autonomous council zone na hin pensila so avreng war side labang ke paklang poniklo avreng war side kapiklang pon labang ke nalitum apply nang ni direct sinalitum interview pidon nang po na pen la so avreng war side labang ke contractual position an chat ningkani si apartment contractual pulte labang la ningkani si lo na pen kopi pia pus vacancy si kipi pon mala ko an mala so puthak samini li no nang than pachini pon ikpo Keceng sinalitum thek pon long exit name of pus labang ke dak microbiology sapan stame vacancies kipi pon labang ke esido lapen place of vacancies labang ke office of the executive engineer PHE hamren along siketang po jong sinalitum jong si interview un pulotang tin lapen salary nalitum dak pen 30,000 labang ke nalitum long pon ikpo chiklo jon labang ke fixed salary lo lapen puthot do thulang qualification apan stame dak tok pondo MSc unang po microbiology sanat lapen microtechnology lahai unangji lapen age limit labang ke 21 years nangji minimum lapen maximum 35 years anangji lapen age calculation ponji mat arta calculation ponji labang ke 1st January 2025 pensi alang laitum calculation ponik po lapen dak condition puthot dak tok pondo at least 1 year experience donang po la so hormu anat mate microbiology sanas tami 1 year experience donangji lapen date of the interview labang ke dak tok pono teng pulote 3 January 2025 lapen apor labang ke 11 am adim labang ke nili nang than pachini ponik po adim stame lapen puthot dak number 2 long lang polona number 2 long labang ke dak technical officer afan stame dak hinian apus do lapen ke tangji labang ke adim labang ke nalitum thek pon long exi office of the executive engineering PHE Hauraghat division lapen lapu inodulang office of the executive engineering engineer PHE ulkansi division anasi kitang ponlo ulkansi pune kopine la adim la an claro e lapen salary labang ke isiver lo na litum 30,000 silong ponikpo kachar leng deng kinangji la sover engwar sai fan labang ke technical officer afan kinangji labang ke b BE pass nang po nek B la tahai po lapen dag civil engineering anastami unang po lapen age labang ke minimum dag 21 years lapen maximum 40 years an calculation ponji labang ke 1st January 2025 dia ikta nilidak lan klang e la solo long amasini list tame mistakes tame do tahai mine lasi nalitum labang ke lang ponigo lapen puthot do tulang dak number 3 along labang ke lab assistance apans tame apus isido kitangi labang talason lo ulkansi division ana setang ikpo lapen salary nalitum dak pen 18,500 long ponikpo fixed salary kachar leng deng kinangji labang ke dak it's pas nangji science sanat lapen arta labang ke 21 years pen 40 years abang phu mate abang phi tame chok exi calculation ponji age labang ke 1st January 2025 pen lapen dax tame experience bang doning ji pusi tokpon aki ong kalis tame 1 year an experience donang po
lapen date of interview kipi pon en ponjia date labang ke nili amuta pulo 3 January 2025 apor 11 am adim labang ke nali tum interview kipi nengji adim labang ke nali tum ladak thek ponlong ekpo office of the additional chief engineer PHE kaac John Rong Mirjeng near AGCC colony diphu Karbi Anglong yola sodim sinang litum dampen interview bangai pidam nang po jong sinang litum la sovereign war sai jong si claim igvexi pulotang te la pen puthor la da ke tok pon do thulang aber ke tok pon la bangke for future details and trims of reference please visit the website recruitment and website Karbi Anglong Autonomous Council diphu URL da kipi pondos tamila so a website long nili damlo tami ada bang thang ta chiklang ige da kipi pona teng pulo tangte lapen vacancy may increase or decrease at the time of interview lapen nasom lo nang ni tum jong si jogdun exhibit jogdun igo lapen an details la bang ke da ke tok pona ave lapen la so advertisements tamil unclear o e da ke tok pon along tamil lapen ani tum jong snaing polte telegram channel kalte whatsapp group lom dam eko hadas taminali tum long pon ekpo la so advertisement details la bangke stame pini awring war sai aputhak na ke than ponji la bangke nili la ansi kang ton ekpo la pen nani tum share ego karbeng long rasta me pela iknang la pen pachini iknang la pen kachar liang deng ki do tum la bangke pajok don iklo nang jong se claim dun jining hang pulo tangte la pen more details la bangke nali tum contact iko jong si kumani jong si nalitum hodak ti bokhet additional chief engineer PHE Karbi Anglong Autonomous Council jong si kumani do pulo tangte ala so details bananitum chini ponik po la pe nalitum da website tame kipi pondo nalitum try ikta nalitum mina mobile pe la bear theglong ji nalitum la so dim try igon la so URL long dam igon la pen details bang long tai tamini li try iglo dak thang chiklang ige dat lo errors bang iglo la hello pini over sai aputhak la bangke asi domi thakmi kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do on fans tami nili hin pen cardom to change